For today's video, sa dagat pud mi mo adto. Moabsent sa misa sapa, diri na pud mi sa dagat magsaba-saba. Purya buyag linaw kay ang dagat karon, nindot manikop manginhas sa ginhason. Wa gyud damha nagisinabot mi pinakalit sa dihang nagdali-dali ko wa gid koy balon nga nabitbit. Pero okay ra basta naalang kay suka ug asin way problema sa sudin kay daghan magkilawin sa dagatin. Di ara gisugdan na namo og panginhas mura man noon kog malipong og tinutok sa balas makakuha baka ko ani o di ba masero balance. Di ara sila kumbati na pud og pinangita paminaw nako murag daghan naman siguro ni sila kuha. Daghan na pud nakuha si girly nga kinhason maayo na gyud siya manginhas kay bisik naman kaayo ni niya pamoniton. Siguro na. Siguro ng sinabaw. Mao din ni gitawag nga starfish. Naglibog ko nga anong fish man nga wala man yung ikog o himbis. Mao. Abi man ako sa bukid ra daghan og libon diri man po sa dagat daghan po di ay og tanom. Naapay nagpuyo diri sa dagat nga iring itom. Mao din ni gitawag nila nga tuyom. Naapod nakatingad-an si Tasyo nga isda diri murag invisible lisod makita kay nagpakahoy-kahoy ra ni. Mao to akong gisuta akong giadto akong gitan-aw gamay siya nga isda dili pud siya bulinaw. Lisod gyud siya makita kay mura siya mauwaw. Mura man pud siya isda nga kabaw-kabaw. Unsa na pud baka ning mananapa di baka ni itlog sa buaya. Pantog ra wa ka kuha kay perti man nimo sa baa. Tak na alas 11 sa udto maong nikawas na mi kay lami na ipini udto pagka malasa nabilin pagyud among kaldero maggilaw gyud ta ani og pagang nga bato. Nakakuha pud bi ako gamay ingon ani gud ni basta dili anad nga manginhasay. Diri sa ta sa daplin gamay surbis ako sa akong tinanom nga humay. Klaro ha. Gigutom na gyud si Tasyo ug ako maayo pud kay nakadala pud siya og biko. Nakakuha pud ay migbat sa dagat lami kaayo ni kilawon og ikaw makatilaw mura pud kag makapangidhat. Kapangag na. Di ara gitagod na ginagmay ni Tasyo gamay ra gyud ni igo-igo ra pud ni sa paniudto. Medyo gahi-gahi na gyud ni siya og panit goods na kaayo ni makagana sige kit-kit. Hapit na gyud ni mahuman among kinilaw impas gyud lagi ni karon ang gahi nga bahaw. Tirahon na pud nato ning tuyom nga tunokon abi man ako pwede ni kalawon og tinibok-on. Di ara ni kawas na pud sila murag daghan siguro ni kuha kay mura magbugat ilang dala. Di ara ila nang giablihan ang sudlanan nag-awas-awas mang balde nga ilang gisudlan. Libre na yun kaayo og magkugi lang sa kinhason mahal kaayo og sa merkado nimo paliton. Di ara andam nami sa among kinilaw preparado na pud hasta ang bugnaw nga bahaw. Di ara finally mangaon na gyud mi ani lamia ani kay halang ang suka makagana gyud ni nagtubod na akong laway nga nagtabisay. Pila ra gyud kaon pagkahuman uli na dayon.